Wena mntwana ngiyenzeni kanti manje? uthi kunjani? Ukuyini lokho? Isikorobho lesi. Uthatha inasi nganyama usiyakorobha ngayo phansi lapha. Inasi ngani gogo? Libhrugu lenu. Kodwa yonke libhuluko lami leli lincinyane leli. Mina gogo benisithi isikorobho phela. Uthatha usiyakorobha phansi uzathenga elinye lakhona. Hayi bengicanga nje isikorobho. Uzalithenga yini? Hayi bengakwazi kube ngicanga nje isikorobho. Vele uchiyele etoilet kwaba ngibone kulenge etoilet lami ngicanga nje isikorobho. Manje wasuthatha ukorobha ngalo phansi. Gogo leliqoka leli. Uthi kunjani? Ade ngibuza ukuthi lisalisebenzisa ngoba mina bengicanga nje. Umuntu akuchanga lebusweni. Hayi gogo liyabizela inikeza umnyama phela. Bengicabanga kuphela. Vele bakukhulisa kuphi ngoba ulokhu umphendula lapha. Uyathi uphendula usebenzisa inasi ngenyama lapha bakuthi umthengele ube. Mina bengakwazi kumna nje ukuthi imhlola yami bathu. Hayi gogo benisithi isikorobho ngabe bengikwazi kodwa libokufaka ebedroom ngoba indlela okuyiyona kube songathi manje ngizabuya ngithathe ngapha elinye ke. Uzahamba uyalithenga ke. gogo mina awubona ukuthi uzidalela iminyama ngumntwana omncinyane nje.